Komplikacije šećerne bolesti delimo na akutne i hronične. Samo bih ukratko rekla o akutnim, odnosno pomenula hiperglikemijsku, odnosno dijabetesnu komu, koja nastaje kao posljedica naglog porasta šećera u krvi praćenog gubitkom svesti, i hipoglikemiju koja je vrlo česta, posebno kod pacijenata koji su na insulinskoj terapiji, a karakteriše se padom šećera u krvi sa posljedničnim hladnim preznojavanjem, drhtavicom, vrtoglavicama, pojačanim osjećajem gladi i lupanjem srca. Kada govorimo o hroničnim komplikacijama, hronične komplikacije se zovu još i kasne zbog toga što je potreban duži vremenski period za njihovo nastajanje, ili se zovu još i vaskularne zbog toga što promene nastaju na krvnim sudovima. Što je bolje kontrole šećera u krvi, krvnog pritiska i lipida, to je i manji rizik za nastanak komplikacija. Rizik od komplikacija se značajno povećava ukoliko vrednost šećera u krvi ujutro, znači našte srca, nakon prekonoćnog gladovanja bude preko 7, a ukoliko je 2 sata nakon obroka preko 9 milimola o litri. Da to vodite računa i sprovodite dobru kontrolu šećerne bolesti. Povećan nivo šećera u krvi vremenom dovodi do metaboličkih poremećaja i dolazi do oštećenja krvnih sudova, i malih i velikih, sa posledičnim razvojem oboljenja srca, bubrega, očiju ili stopala. U početku su ta oštećenja mala i bez ikakvih simptoma, ali kasnije promene postaju izraženije. Po tome da li zahvataju mali ili velike krvne sudove, hronične komplikacije se dele na mikro i makrovaskularne. Mikrovaskularne komplikacije zahvataju male krvne sudove i tu treba pomenuti retinopatiju, odnosno oboljenje krvnih sudova oka. I treba reći da je recimo dijabetes glavni uzročnik slepila u svetu, oboljenje bubrega podrazumeva nefropatiju i verovatno najčešća mikrovaskularna komplikacija koja vrlo često postoji i zapravo bude prvi od simptoma šećerne bolesti, ili postoji kod pacijenata kod kojih nije dijagnostikovana šećerna bolest, nego koji imaju samo poremećenu toleranciju glukoze, to je oboljenje perifernih nerava, odnosno polineuropatija. Kada govorimo o makrovaskularnim komplikacijama, te makrovaskularne komplikacije podrazumevaju promene na velikim krvnim sudovima i praktično podrazumevaju procese ateroskleroze. Ateroskleroza se 2 do 6 puta češće javlja kod dijabetičara, brže nastaje, ranije se javlja, i ateroskleroza je glavni uzrok akutnog infarkta miokarda, moždanog udara, perifernih arterijskih bolesti i sigurno je najčešći uzrok amputacije ekstremiteta u civilizovanom svetu. Za nastanak ateroskleroze faktori rizika pored povišenog nivoa šećera u krvi su i pušenje, povišen krvni pritisak i povišeni lipidi. Osobe sa šećernom bolešću 2 do 4 puta češće imaju akutni infarkt miokarda, 6 do 10 puta imaju češće moždani udar i 80% pacijenata umre od kardiovaskularnih komplikacija.